Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla wa sallama alayya fa adraka ma'mulahu." Barang siapa orang yang membaca salawat salam atasku, maka akan bertemu dengan segala harapannya. Semoga harapan kita dalam aksi ini dijabah Allah Subhanahu wa taala dengan kita memuji dan membaca salawat salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fokus, hadirkan, kita baca ya Nabi salam alaika. Menurut para wali, dalam ya Nabi salam alaika ada 60 keinginan yang kalau kita panjatkan semua akan dijabah Allah. Dan juga hari ini adalah hari Jumat. Sebagian yang mengatakan hari Jumat yang paling dijabah doanya adalah ba'da asar sampai menjelang maghrib. Ini adalah waktu tersebut. Yang merokok tolong dimatikan rokoknya. Pakaiannya dirapikan sebagai bentuk kehormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Walam tazal ummuhu tara'an wa min fakhrihi wa fadlih ila nihayati tamami hamlih. Walam masyaka bihadratu bi'idni rabbi khalqi wa du'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamani. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا رسول الله جينا يا سيدنا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نرتجي منك الشفاعة يا الله عند رب العالمين يا الله ربي فاغفر
البرايا أستغفر الله من الخطايا bareng-bareng Astagfirullah turunkan ampunan kepada kami ya Allah jadikan acara kami hari ini aksi bela Islam dari Allah kami yang kurang baik khususnya ampuni ya yang baiknya masalah catatan masalah kami kasih catatan ya Allah Astagfirullah minal khataya angkat tangannya ikuti ya Allah ya Allah ya Allah angkat tangannya ya Allah 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 يا قهار يا ذا الجلال والإكرام يا الله dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keagungan Al-Quran kabul ya Allah kabul ya Allah kabul ya Allah segala permohonan kami khususnya silakan tundukkan kepala Anda berdoa masing-masing kepada Allah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in semua sallallahu wasallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ya Allah maha agung sababiana tawassul agungna kanjeng Rasul sadaya maksud qabul sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim وبارك عليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن
Sallu ala Muhammad. Takbir. 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 Sallu ala Muhammad. Sallu ala al-Habib. Allahumma salli wa sallim wa barik